Iyabe talapuking kapasalamatan, ding pamisa, Mr. and Mrs. Danilo Olale and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Mr. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Zenny and Remy Mercado and family, Roger Arceo and family, Nelson Simbulan and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Eligio Angeles Jr. and family, April Ann Carbonero and family, One Pine Medical Drug and General Merchandise, Jocelyn Noble and family, Jesusa Roque and family, Alexander and Arlene Rodriguez and family, Danilo Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Arnulfo Cayanan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Lourdes Macapagal and family, Rico Sabado and family, Mr. and Mrs. Johnny Galang and family, Engineer Raul Canlas and family, Luciana Capili and family, Rita Orton and Taniedo family, Santos family, Edward Timog and family, Anthony Fernando and family, Victoria Swing Pineda and family. Manalangin tamo naman, iabe talaking panalangin ting special intention dari Abelardo at Lourdes Silo, Arnel Terrado, Janet Terrado, Angelonel Terrado, Ronald J. and Niza Yumul, Felipa Capili. Para karing malalawang kapaldanan dari Kate Lee, Rogelio Taginod, Raven Jan Carmona, Alexander Joseph Rubio, Emerita Amnan, Peter Mayor, Adoracion Manalo, Safe Travel ng Robbie Bitug. Manalangin tamo naman para kingalangang kapaynapan dari Javier Pineda, Patricia Antoinette Beltran, Gabriel at Fe Olalia, Mercedes Huangco, Joseph Anthony Rivera, Monsignor Jose de la Cruz, Marciano Lopena, Leonardo Reynaldo Macapagal, Bernarda Dipna Macapagal, Maria Vicente Rivera, Pedro Liangco, Beatriz Mutuk, Ernesto Supan, Cesar Marcelina Aguida Dominga, Victorino Capili, Honobi Swing Pineda, Honorio Swing Pineda, at ding sablang kaladwa King Purgatorio. Then kung kaya katamong offers para king kaduang bengi na ning simbang bengi, yapin lapurin kaya katamong barangay officials.
kampana ng simbahan. Magising at na tayo'y magsimba, magising at magbangon, tayo'y magsilakad at masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa.
Ang awit na handog sa pasiyas, mayroong pangkastanyetas, at ang purong tuluyang kanta ay sa liwin ng panderetas. Isa-higalyo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng mundo. Migising, oras miras na, pengilinipas na, aldosas lagna, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. Migising, oras miras na, pengilinipas na, aldosas lagna, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. Taong matutun, migising na ka, ing kaligtasan humalapit na, karalungduman, kekang gulutan, ing kamasalan, kekang harapan. Migising, oras miras na, pengilinipas na, aldosas lagna, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. Dikik masalah, dikalinisan, dikapayapan, dikaligtasan, dikatuliran, dikatibawan, kalamning bukod, kalamning tibok. Migising, oras miras na, pengilinipas na, aldosas lagna, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. O Ginoong Jesus, datang nakasa, o kalasag mi at sikanan mi,
Talakad Tabo. Taong matutut, igising na ka, kaligtasan lumalapit na, karalunduman, kekang hulutan, ikamasalan, kekang harapan. Migising, oras-miras na, lengi lilipas na, dosas lang na, kumulot king kasalanan, dinong daratang kekatang tanggapan. Iking masalan, di kalinisan, di kapayapan, di kaligtasan, di katuliran, di katimawan, kalang ning lugod, kalang ning Ginoo. Migising, oras-miras na, lengi lilipas na, dosas lang na, kumulot king kasalanan, dinong daratang kekatang tanggapan. O Ginoong Jesus, datang nakasa, o kalasang ni at sikanan ni, datang ka Ginoo, kailangan na ka, ikang tulami, ikainemi. Migising, oras-miras na, benililipas na, dosas lang na, kumulot king kasalanan, dinong daratang kekatang tanggapan. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapan at luguding Ginoo, pantabi kay kayungan. At keka Maya antimurin. pabengi po karing sabla, Maya pabengi po. kapatad masyatang mitipon, kaniting kadwa ng aldoning kay katang pamagsimbambengi, kaniting kadwang pinduaning adbyento, anong makananong kay katang gaganakhan at pagmasusyan, ing palapit ng palapit kapigaganakhan, king pangabait ng Ginoo, tunepin itamo, mi kabusta mo. Kapatad, bayo tapo maging karapat dapat magbasusi kareting banala misteryo, kay katapang adwan ing kayang pakalulo. Aminan ko king King Diyos sa mamamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtaban kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapu ko kang Nuana Mariang kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakalalwa na katamo, king pampataw daring kasalanan, idalang tasan ang kaking biye alangangga. Amen. Cristo
Gloria in excelsis Deo. Haring taong kiyang kalukuran, pupuryan, nakaparangalan, nakapahigayan, nakasasambang naka, pupuryan, nakaparangalan, nakapahigayan, nakasasambang naka. Kapayaman, haring taong kiyang kalukuran, pupuryan, nakaparangalan, nakapahigayan, nakasasambang naka, pupuryan, nakaparangalan, nakapahigayan, nakasasambang naka. Ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, ing matas sa banwa. Ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, ligayahin Diyos, ing matas sa Manalangin tamo. O Dios, save pami, miglalang ampon men at bus king meto ketawan, biriyan mong ing amana mo, mi katawan niyang tao, king sepo punaning kaninis na Birhen Maria, malugod mo sanang tingiran ng pangataw mi, layan papangaintuliran mo kaming iyagam king kadiyosana. Itiyadan mi kekaw, o Dios, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambiyang mo ting banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang hanggang. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Mitipon kayo, anak ng Jacob, at tumingid. Pakiramdaman niya Israel at tatayo. Huda, ding kapatid mo, puryanda ka. Ding kasalang mo, king batal, sakalan mo la. Ding palipi ng tata mo, ika ing dokuanda. Huda, anak ng leon. Agad kang sasalikot, anako, kay ba't mong mindakap, kalupa ng leon magdumugyo at manabat, o kalupa ng leon ang sari benggisan, nino mo ing mangangas lumapit kayo. Ing setro eya midayo kang Huda, ni ing tugukod ning upaya pilatan ding bitis na, hanggang eya datang ing mga intulid kaniti, asukat dang pamintuan ding bansa. Ingamano ning Ginoo. Salamat. Salamat kay Diyos, binamano mo ibang nila. Salamat po, salamat po. Ang iyong
Diyos, pagkalumo kingari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ing katuliran mo. Baning panibalan, mit mong katuliran, ing balen mo. At ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran. Magluwid sa daing katuliran, ilagan ang pagkapayapan. Ding bundok at ding bundok-bundukan, ikablas dasana king balen mo, ing kayapan at katuliran. King ganap a katuliran, ipamingwa na la, ringat king kakakaluluan. Magluwid sa daing katuliran, ilagan ang pagkapayapan. King panahon na magluwid sanang katuliran, ing laganap a kapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. Magariya, karing mingat bangat bangdayat malat, manibat king iluga maragol, ang karing sepo na ning labwad. Magluwid sa daing katuliran, ilagan ang pagkapayapan. Mipuriya kapilanman ing lagyuna at magluwidya kabang-kaba antimo ing aldo. Mipanwanan niya sana kayo ing balang tribu, ding sablang bansa, paligayan de sana ing lagyuna. Magluwid sa daing katuliran, ilagan ang pagkapayapan. Magluwid sa daing katuliran, ilagan ang pagkapayapan. Kalakad tapo. O kabyas na ning Diyos tamong kakatas-katasan, Ama ang tabi king lelangan, kambening upaya ampon lugod. Datang ka ban ituro mo kaming lumakad, king tagkalat ning beluan. Ingginuman tabi ake kayo. Kekan di muri, Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Iti meting ang listahan karing lagyo daring pipumpuna ng Yesu Kristo, inganak ng David, apalipina namang Abraham. Abraham ay anak ni Isaac. Isaac ay anak ni Jacob. Jacob ay anak nila Huda, ang ponding kapatid ng Huda. Huda ay anak nila kang Pares at Sara. Tamar, yapin ng ima, Dareti. Pares ay anak ni Esrom. Esrom ay anak ni Aram. Aram ay anak ni Aminadab. Aminadab ay anak ni Naason. Naason ay anak ni Salmon. Salmon ay anak ni Rahab, ni kang Rahab Ibohos. Ibohos ay anak ni kang Ruth Yobed. Yobed ay anak ni Hese. At Hese ay anak ni Haring David. David ay anak ni Salomon, karing kitang maging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Rehoboam. Rehoboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Josaphat.
Ihosaphat ay anak ni Horam. Ihoram ay anak ni Osias. Iosias ay anak ni Joatam. Joatam ay anak ni Akas. Yakas ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manase. Manase ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Hosias. Hosias ay anak ni Jeconias, ang ponding kapatid ng Jeconias. Kanita may palyaring pangadalarang bihag ding Israelita karin Babylonia. Kay bating pangadalada anting bihag karin Babylonia, Jeconias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiud. Abiud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Asor. Asor ay anak ni Sadok. Sadok ay anak ni Akim. Yakim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. At Jacob, yapining tata ng Jose, ay asawa ng Maria. Kang Maria yami baiti Jesus amayaos Kristo. Ing kabilugan da ring dayi, ulinita 14 na dayi, bat kang Abraham, kang David. 14 na dayi, bat kang David, ang gaking pangadalarang bihag ng Israelita karin Babylonia. At 14 na dayi, bat king pangadalarang bihag karin Babylonia, ang gana kang Kristo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ding ang ano mo, dimdam nila. Alleluia, Alleluia. Kaniti pong masayang kadwangal doon ng pamagsimbambengi. Palakpakan tanay pa yung gino. Pasibay po maya pabengi, kaya kayangan. Marakal taong po ngayon eh. Detang keng luwal, yung nasa labas. Darandaman nyo ko kene, palakpak na mo rin ang keng luwal nung darandaman nyo ko. Awaretan eh, salamat. Pepakabita mo pong sound system ka rin, dati edadarandaman. Ngayon tinangadong monitor speaker ken, darandaman nyo ko po Uy, kung may pagkwento, bantay lalo yung kong damdaman. Kaniting katamong Omilia. Dimdam tayo po, ining talangkanan, ining listahan, ining piyakitan, naning pipumpunan ng ginutang Heso Kristo. Genealogy nga ta po. Banwa-banwa, daramdaman tayo na po rin, po, dening lagyu, darening pipumpunan ng ginutang Heso Kristo. At ikaw po nga tandaanan, Brother Amar, may mena ka mga atlo. Di nga tatandaan lagi yun. Abraham. Nino? Ahab. Nino pa? Jacob. Very good, ne? Very good. Kaya kalarian ka, 50, tinata, ne? At tuminga niya warang kweke kayo. Hindi kayo makatulala po lagi yun. Kabang babasa ko lang, kayo may bugkong makaya mo naman, ne? Itang mabaligo, king pang-announce da. Lawen yung ana, ating Salmon, ne? Ating Salmon. Salmon ay anak ni Makerel. Makerel ay anak ni Atami. Atami ay anak ni Iligo. Iligo ay anak ni Hakone. Hakone ay anak ni 555. Balioreta, sardinas na. Bulam-lagyo lang sardinas na po. Ay din ituturo ka man. Ating Abias. Kaya ba't kanita, ating Amon, ating namang Amon ating Fares, ating Salmon, manyaman ng ping Salmon niya pa, sandukan mo na, iluto mo yung Abias, kompleto na yung rekado mo, listahan ng austa kaniti, naning ginutang Heso Kristo, ing talangkanan o ing piyakitan, king listahan ng ginutang Heso Kristo. Kailangan ng maglistangan, po. Yako po, agyang yung amilya ko makalista. Huling nung ali, madistract ko, ayok niya sundo. Akalinguan ko yung sabihin ko kayo. Potang eka, ating kang every nga kalingwan, maglistahan ka. Ilista mo na yan. Nangyara kanita Ilista mo na yan. Nanula rin halimbawa ating listahan, deng taong din ng regalo. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Gagawa ko bang listahan daring regalo, daring inaanak nyo? O retang buring din ang regalo ngayon yung Pasko? Alina. Din kayo pa naman, ding diren mong regalo. Ninang,
Gcash mo na lang. Gcash nyo na lang. Ala ng regalo kayo, neburido, cash na nga, nga gana-gana. Ay, yan pin. Maglistangan tamo, ngayon Pasko. Nanala pa rin maglistangan, dito ang ating utang. Lilista yun rin ang utang nyo. Ali, dito ang magpautang. Banda singila na lang. Karentindahan, yung malati kami, balon nyo, San Miguel ko mo, eko na bang italagyo. Darami po itang keng lipat, keng harap bisita San Miguel. Karing kayo manutang. Tapin. At inyang listahan, at ika naman listahan, balang resibo may ita. Kasi, balitan may panyagdaga na lang, retang kaya kaming utang. 5 pesos, gawa ni 50. Aning kahit tapin, mararagdag, madodoktor la, retang kaya kaming utang. O, bipate ko lalo. Nya kailangan kong maglistahan. Iko nga dwa, blamti kong resibo. Listahan ding saliwa na gamit, keng palengke. Ning mamalengke ka, maglistahan kayo, wali nakarakala kayo, wali, ay, ken mo pamasahe, balik-balik, itang oras, masira. Ding kalpintero, at lang aus kita listahan da, minuta nga iminuta mo nga Ditang gamit, ditang bill of materials. Nung ali, order ka keng hardware, ating mekaling one, da naman deliver nung kapurit mo, kekang deliver, kekang saluan pasibayo. Listangan, agyang din kekatang recipe, project, banay magkabala-baligtad, gawan. Agyang ako po keng misa, nga ako pen, ding announcement ta mo, lilista ko pa mo, ay nung ali, akaliwang hula. Pati rening mag-offer, ne? Listahan ding manyabot keng wedding, kuteo, usta kanita. Di nga lamang uteo la, banlawin mo kanu detang pattern o logarithm, edo kalingwan ding mapanyambutan. Mero, keng ebanghelyo, dimdam tayo po yung listangan daring pipumpunan ng ginutang Yesu Kristo. Italam mo kayo nga tandanan, uligas no karakal, naning mo rin ang sabihan, dating listahan, adwang bage, number 1, ding listangan na dindam tamo, adwang mo rin ang paiwatig na yung Diyos, mangalingwan, nakatakakalingwan, no kakalingwan ding pangako na, minabas man ning makabang panahon, Diyos ko, manibat kang Abraham, kebat kanita, kangaring David, kebat kangaring David, kang Heconias, niyang mabihagla, keniking Babylonia, kebat niyang mabihagla, ang gana, king panuan ng Kristo, kang Jose, kang Maria, o yan, yung kikatamong ebanghelyo. Itang eka makalingwan, kasi ang nakasakit yung makakalingwan. Yung tema tamo po, ngayon simbambenge, ngayon Pasko, metong tang pamilya. Alasang makakalingwan, ang nakasakit po tang makalingwan ka. Halimbawa, niya pong December 11, minulik kita kay kami, bawat talang tao, Pampanga Day, o talang tao, kay ba't may kay ni minulik sagli, o talang tao, at sulangan kitang basketball court, manayla palang ayuda, at di ka nang mabi hotdog, ampong manok, ampong abyas, mixed yung dito kapamangan, oras ito, 11:30 na lalo pa, dening kinangwa ka ng ayuda, muli lang pa naman tang metong Azteca palibuntok. Bakit? Area mirenan ayuda. May kalingwan niya kanulagyo ay bubulayas buk. Pila niyang oras manaya at luyang oras manaya. Kaya ba talaka kay listahan? Kabulas buk, masakit ing makakalingwan. Makaya mo naman nagyangking bieta mo. Niya pong tsuking bigay dito Holy Redeemer. Iya pong Steve Susi. Iya pong Paris Priest na ning Birhen de la Merced Paris. Kandaba ya po ita. Itang keng kandaba. Bahay pari kandaba. Di natang keng pinandit, puta pong ating Archdiocese celebration, alayo yung parokya, karetang listangan, siyempre tintang registration. Kaya ba't kanita mga nang mag-register, alay yung parokya, alay man yung parish priest, alay man din karetang officers. Nanggewa ay magaten kareng meeting, Archdiocesan. Agyang nga pong Steve, ay makakaita mo. Agyang impari, for 3 years. At hindi pong babayaran kayong chancery, mamayad kayong chancery. Bakit? Wala na kayo kayong listahan, mamayad ko. Nga na, miging dela pa ito. Masakit ing makakalingwan. May kuha lang may gauting. Din kayabe mo, kaluguran mo. Balitan mo naman yung miyari. Ay, masakit ito. Panandaman mo lang may nakaburing kayabe, ating kong importanteng lakad. Yan, ding barangay king council, halimbawa, kayabe ka dapat king pamagdesisyon.
may kalingwan ka, importante, tangke kang sangguni, may kalingwan ka, masakit mo naman. O kaya, kalupan sinabi ko, ating ayuda, ating ganansya, ating party, eda kaigat, may kalingwan ka. Yan pong November 20, ating pong pegmisa, kanya pong dating parokitan ita pong malambata panahon may walaya. Mga 30, 40 years may walaya. Kasing edad kayo po, nang kahit mete po yun, balitan da mete yan. Yan pa ng mate, tinan mo naman controversy kung makapagsalitang detalye po for the sake of the family ne po. Tapin, burida ako magmisa. Kitang may cremate niya po. Kalambat mo rin, by their kuakwa, ne? For so many years, 30 or 40 years, hindi kaya baking pamilya. Malapit naman po ka na ako rin eh. Tapin, what kanite de pantunan. Yung matay, dabalo, makpatela pa, nung maranding akwa, ita pong abu, ne? Tapin. O mete na rin kay nga ako, mga yung pamilyari, kaya bata nakasakit po. Daragdag pa yung sakit nga na. Bila mo, you're adding salt to the injury nga na. Lalo pang masakit na panamdaman. O yan yung makakalingwan. Kining Ebanghelyo, tamos na kagaling yapong San Mateo, sinulat noong anding hanggang talang kanan. Kagaling na. Ngayon kang computer, kasagling gawan yan, pero isan na San Mateo, 180 years after Christ, AD, kantay balito, pero listahan o rening listahan na reti. Buri nang sabihan, kung makakalingwan. Hinga pong Ginoo, nakakalingwan. Pangadwang punto, kinikikatang Ebanghelyo, dening listahan, pawaganan nung makananota mo namang kumawol, karening nilistahan ng Diyos. Eta mo maging bitter, nunay maging better. Lawen nyo keng pamilya. Bisa ka talika, natural, pamilya ating problema, nepo. O kaya, ating ningkay alway ugali, kapatid me, alway ugali. Pero bisa ka talika, piyabe na kataning Diyos, sabihin ko kayo, itang maging bitter, o nina maging better tang kayabera, kumaul, karening kayabeta mo. Sabihin ko kayo, kining Ebanghelyo tamo, ilangan perfecto, dining listahan, abinye ng Kristo, ng San Mateo, ne? Sabihin ko po kayo, ilaman mo perfecto, dining binye ng listahan. For example, Ahab, binggitan ni Ahab, sinambaya ka rin Diyos-Diyosan. Solomon, dakali asawa, ampong kabit. Baliw pila ng asawa ng Solomon, 1,000. Makanano nga labas ito ne po, 1,000. Pero pa rin kayong concubines ne po, ditang kabit na ngara ne. Makaya mo naman, ating may banggit, apat na babae kining talang kanan, Itamar, Irahab, ampoy Perez, ampoy Maria. Ditang atlo, prostitutes lang. O tinabi nung San Mateo kayong listahan din ng atlong babae, o kaya belo, bisa ka talika, pamilya talaran, ne po, Yesekia, may gingari 19 years old yamo. O 19 anyos ka mo, ikay nga hari, pialungan, ikay kang gawan. I Josia, 3 months yamong menungkulan. Oren, din ka binyan na ng Ginoo. Dining listahan, pawaganan ng makananuta mo namang kumawul ka rin nilistahan ng Diyos. Ita nga biyabe, tamo tanggapan at tanggapan talang. Anak, agyang makanantayin pibalabaligtad iting yato. Ding pengarita mo, pengarita lang. Mo pwedeng palitan din. Ating bagay mo apalitan. Sabihan ko kayo. Ningkay pati kapalaran. Pating ka ing mana. Balan niyo po, ining genealogy ngayon asne kasanting ne. Pero kabias na ng San Mateo, ngayon po kasi ako, yung kanapong sakit, hereditary ka no. Ne? Hereditary, ama na ko kang tatangkong. Pero rin, doktor, at lang paralan para investigate na po, naninggawan. Kasi mumayari ka na ako, yung sakit ni, pwede pang miras ka rin ang salinlahi na naman. At lang pong BRK, ito pong mutation, scan. May ganap po rin, St. Luke's, ne? Aluay pa po itang PET scan nga na, ne? Itang PET scan, aluay pa po itang, ingiga na ng organs mo, akit dangan, hanggang keng talampakan, keng buntok. Ganap dyan naman keng St. Luke's, ala pa keng Pampanga. Daning bulik sabihan,
nung atintang interconnection, king katang sarili, pati king katang daya, karing katang lahi, lalo na king katang pamilya. Kaluguran kong kabatad, ganiting kadwa ng aldoning kay katang pamagsimbambengi, ning Pasko, metong tamong pamilya. Kaya betala po, rin kay katamo pong Barangay Council, ngini pong Ora City, pangaditala, ne po, nung makananong inawas na laling nga pong gino, para sumuyo. Tatagularing tala, ding Barangay Council, panalangin tala na kaya betala king mission, mapatad, yung kay katang pamikakapatad. Metong pa pong listahan o tatlang gewang listahan detang compose the 12 days of Christmas bali areta metong ataworen na rin ayang kina 12 Senate hearings, 11 lowers lying, 10 private islands, 9 shopping malls, 8 helicopters, 7 bags of cash, 6 companies, 5 private jets, 4 sports car, 3 beach resorts, 3 brand new watches, and a bulletproof na kotse. Metong yang tao, orending bandina, ne? Sana this is a challenge to our barangay officials, ne po. Kung man sabi ang corrupt, kay chiking kay katang integridad, nung marantang makasuyo, nga kupin na pon at ikay makapag Noche Buena, uli na ito ating pamagkulang. Pero pwede tayo naman bumawi. Ining simbambengi, miyug neta mo, kingkay katamong komunidad, kingkay katang marugang pamilya, kay di kabetikan, may papanalangin, may papanantabi, appreciate mo itang mayap magagawa. At salamat mo rin, kingkay kayong antabi, kingkay kayong serbisyo. Yang July, limbog kini king kabetikan, ekbalo lalbog palaketi, ikit ko yung serbisyo na rin kay katang Barangay Council. Pasalamatan tamo ito, At siyempre itang pamaglawid ang ayuda para kareng misalan tamo naman. Kaya binapuniting kay katang komunidad, kareng kay katang panalangin, maging metong tamong pamilya, misasan metong mikakalugod. Amen. Talakad tapong ini para king kay katang panalangin pangmalda. Kapatad, antimong mga lambot ang pong mga inang tao, lalapit tala rin kayo doon ng tao, marapaning igpatang at sibanwa. Aking pakalulu at lugod na, buri na katang mikabos at makabalo king katutuan. Ngatang manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pastulta mo, tukyande ing kaburyaning Diyos, at pagdulupanda ing kasaplala ring manibala king kaliganapan da, lalong-lalo na ring pakalulu, ampo na lang karapat, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban antimong metong a komunidad, akilala tamo ing kaya paning metong at metong, pakit pa masakit ka ring kakatagpo tamo, at mangawat mamatul ampon manusga, karing magkamali, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding malililiking dalan at maandaman sakit, ning pamagdili-dili, kaligaligan ang pong pamanyakwil, manakit lang kapanayan, king pakalulu ang pong lugod ning Diyos. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding masakit, ding malalakwan bale, ang pong ding magkakasakit, mi pasik na nga lalub at mi patatagan la, king balure ing kaluguran na nalaning Diyos, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding mayango na biye, mi patawaran la karing kasalanan da, at mi painawa na la king kapayapan ning banwa, manggaman king alanganga, manalangin tamo, King Ginoo. Panalangin ning opisyal ning barangay. O Diyos ay igpami, inaus mo kami ikang opisyales ning barangay, ban sumuyo king kekeng komunidad. Maging tapat kesano karing kekeng tungkulan. Kayagum ning mabilog a baryo, apay kalugmi sana ing nanumang binyemong kagiwan ke kami. Apagkatiwalan karing dapat ming pamahalan, lalo na king pamiyatad serbisyo, karing milele, mangay na at pakakalulu, panalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. O igpaming at sibanwa,
ingupaya ning lugod mo, mantinya na kesana. So, pan mo kaya palin lang, at paisaul ka ring dewakan ka ring biyemi. Tiyadan mi, kapamilatan ng Yeso Kristo, ginumi. Amen. Misa de Gallo sa simbahan at nagtilaok na ang tanda ng pagdiriwa at pag-isa, Paskong dakilang araw. Awit na handog sa Mesiyas, mayroon pang kasanyetas, at ang koro tuloy ang kanta, ay saliw din ang panderetas. Misa de Gallo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng mundo. Ang awit na handog sa Mesiyas, mayroon pang kasanyetas, at ang koro tuloy ang kanta, may saliw din ang panderetas. Misa de Gallo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng mundo. Misa de Gallo sa simbahan at nagtilaok na ang tanda ng pagdiriwang at pag-isa, Paskong dakilang araw. Ang awit na handog sa Mesiyas, mayroon pang kasanyetas, at ang koro tuloy ang kanta, ay saliw din ang panderetas. Misa de Gallo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng mundo. Manalangin kayo kapatid, banding kay katangdawon, matanggap larapaning Diyos sa maypayang tuto. Tanggapan niya sa ng ginuiting dawon karing gamat mo, king kapurihan po ni kaligayan ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo, Ginoo, pabanalan mo sa areting yampang ning banal mong iglesia, at pagkalmusaning panginturiran mong maseseking tinape ning banwa, king kapamilatan dareting banal na misteryo, a umemi ng pagmasosyan king kapanyang bankeka, tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kay kaniburi, yat na yoring puso yo, kaya't nga kinilu, pasalamatan taya, ing Diyos sa ginuta mo. dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan ka rin ay payos, king alang ang galubos may paya, kapamilataning ginaming Heso Kristo. Pisyag daring sablang propeteng kayang panyatang,
Dela neningindong biren king kayang sepupunan, kambeni nga lang kasimparang lugod. Sidyaneng wan bautista yung kayang panyatang, at pepakilala ni karing tao niyang dinatang ne. Ulininge mo na nung lugod na kekatamo, kitwa na katang tulang, ening pagsadyan tayang pagmasusyan, yung misteryo ning kayang pangabayi. Kanita po tang datang nedas na nakatang masigasig pakabante, at manalangin ka bang ding puso tamo, maglapo lang kabagmulalan at kapurian. Ulinita kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit bingke kang ligaya, at ikamingan ngaming magkanta. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Benissum Celi, et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Ikapining banaloig pa ikaing sipol ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating daon king kang espiritu. Ban para kay kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po kanitang benging mi panganyayaya. Kinuwaning tinape, pasalamatan at pinuri. Piraso ni at binyene karing kang disipulos nga na. Kuanan niya iti, ikayo nganat kanan niya. Huling iting kanakong katawan, amidawan para kay kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na, kuwanan niya iti kongan minum ko kaniti, huling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at ingalang hanggang tipan, ami bubo para kay kahit karing hanggang tao, ban kita ami patawaran na ring kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan. King Virgen Maria, bibait niya, i Kristo din tangya, at datang niya pa, Maranatha, Amen. Datang na ka. Cristo din tangya, At datang niya pa, King Virgen Maria, bibait niya, i Kristo din tangya, at datang niya pa, Inyang ining gagana kami paing kamatayan at pangasubli ng miyaning anak mo, darami kay kaiting tinapening biyet kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo keng matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka.
at mapangbabaming pagamwa mo. Ikesanang may sulusuluking katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may igpahin sa anting iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganapya sa aking lugod, kambe ng Leo kalabing apat at kay kaming Papa, i-Florentina im kay sa Bispo, ding sablang pari. Igpa, ganakan mo sa ating anong tinipon ganiting kaurasan, ikaming sinimba, kagumdarin kay kaming barangay council, kay di kabetikan, ting pasalamat, papanalangin, masakit ang pungmiyango na biye. Pakalulan mo kengan, gaan mo keng karapat dapat magamit king biye lang angga, ban kaya biya ng Mariang Birhen ng Duning Diyos, kambe ng San Jose malang esposo, ding sablang santo, tinupad malmong kaburian, king kekabaning panawon, apor yan natapaliganda kasana, kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, kagom ning Espiritong banal, sablang ligaya dangal keka, o mayo pa yang igpa, ang gaking alanangga. Diyos, igpatayang malugod kay katamong anak na, alayang kakalingwan, kay katamong king puso na, manlantangin ni king igpatang at subanwa. Ikabus mo kami, Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ning kekang pakalulo, parati kami ikabus king kasalanan, miligtas king kaligaligan. Kapampanay ming payatang Yesu Kristong kekaming talapangabos. Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babaligdan din kay kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantiyanan din kay kang iglesia, pamayapan met bilugan agpangking kaburian mo, igang mabibet magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabe sang parati kay kayangan. At kay ka antimuri. Ipakit mo pungining misasan metong tangan king kapayapan. Agnus Dei, qui lodis
Peccata mundi. Miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei qui donis, peccata mundi. Miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, Agnus Dei, qui donis, peccata mundi, dona nobis pacem. Dona nobis, nobis pacem. Nobis pacem. Dona nobis, nobis pacem. Nobis pacem. Kaluguran kong kapatado ining ginutang Yesu Kristo, ing mi pangakong Mesiyas sa datang banang katang ikhabos. Mapalad tapo itam sa blangin lalapit, tatanggap at sasalpan tayo kaya. Ginoo, Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat ikismay nga mano mo, kumayap na ako. Malang araw ang liwanag, matatanaw na
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipanglabos may paya, king pamananggap at pangasesemi kaniting banal grasya, masapsap ming pagnasan, ing pakalukwan na kami ning kekang espiritu. Banking panyatang ng Kristong anak mo, das na naking antimong sulong malablab. Itiadan mi kapamilataan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin ng hubeliyo ng kabanayan. O ipang at subanwa, manalo na sa ang kasalpantayan na pikalub mo kaya kami, ning kang anak kay Yesu Kristo, at ing apining lugod ang mililablab karing puso mi, king uli ning kaya kang banal na espiritu, banagising nangan kaya kami ing banal na pag-asa, ning panyatang ning kaya king kayarian. Manalo na sa ang grasya mo, ibayo na kami ngan, anting mga sipag at alapangambul karing binining ebanghelyo, at iyan namang mibayo kaya kami king mabilog ayato, king tunay pag-asa, painturo king bayong yato at bayong banwa, ang laking upaya ning karokan masambot, at ing ligaya mo yang sunlag kapilanman. Manalo na sa ang grasya niting hubilehiyo, pabalo nangan kaya kaming peregrinos ning kapanayan, ing pamagkamit karing tunay pibandyan, ning banwa, at baning mismong grasya mo, yay mi palaganap, ing tula at kapayapan, ning kehang talapangabos, yasanang mikalat king mabilog ayato. Kaya ka, O Diyos, ing hanggang kabanalan, ing ligaya at kapurian, manggaman king alanganga. Amen. Siklaud tapo. At kay kapuindong Birhen ng Lourdes, ing pag-asa, lalo mong Pepa Malino, inyang paslag kang kayawsan, king pamagbayo, aming patibayan ka rin dakalang makasalanan na magbalik loob king Diyos, at may ngawulong masakit. Kaya tang sibol, mawas kami naman sana pami kasala, may kamabiyay disposisyon king dapat minggawan, tutuki king kaburyanin kay kang anak Jesus. Kaya tabi ka naman sana king pamalagming peregrinos ang mabiya kasalpantianan, king grasyang kamtan mi, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Ipamit siya kabanwa mo sa malagya mo, datang kay kaming kaharian mo, pamintol mo get suri pantibanwa. Ing kakanan mi king Aldo, do ibigay mo kaya kami king Aldo ang eni, ang po ni patawad mo kaya kami ding salami kaya ka, anting pamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisawol king tukso, nung ikabos mo kami king Marok. Bapo Mariamip nung kaking grasya ganim Diyos chikeka, duwan ka karing sablang babae nga niya panamambuon tiyan mi Jesus. Santa Maria, ang Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi na. Igay Amen. king pampon kinakampon king Espit Santo. Anti mo yung sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanganga. Amen. O Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. luklok kay pusagli para karing mapin na nakapabalwan. Mumuna pa salamat ko, king pamakyagam na po, rin kay katamong mapila na miyembro ng Barangay Council, ne? Banggit ko pining tema tamo na yung Pasko, may atong tang pamilya. Sana, gyang makanyan mo, may kilala tamo. First year ko pa kini, simbambengi niya, nakasanting mo naman, katagmuda kayo po. Bukas deng teachers naman, ne po. Deng teachers, ila rin mag-offer o magtagulaling. At dito pong pamisa, during office hours, pwedeng pakikita niyo bigay katang rectoral secretary during office hours, ne? At itakabanggit ko pong gate ka rin, at hindi po sulo. Masala niya po kano, pwede kong dadalan ka rin, makapag-shortcut, dito ang malapit ka rin. Kung ang ganingaldo, alas 4, may bubuklat yan naman po, ne? Banda rin ang malapit ka rin, inako dudurot, malaw to, makatipid mong effort, ang pong resistensya. Kaya nga mag-participate, dakal pong salamat. Appreciate ko po rin kay Katang Choir. Palakpuan tala rin kay Katang Choir. King kaya lang masating ang pamagkanta. Po rin kay Katang Barangay Council. Talakad na po ngayon para king tauning bendisyon. Ing ginomantabe ke kayo. At kaya ka At antimorin, bendisyonan ako nga ning may payang Diyos. Ning igpa. Ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. King misa mi dami at naging kapayawan parating makasadya. King panyatang ning Ginoo king biyata mo. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po, pasibaya. Maya pabengi mo naman po.
truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share. We all have gifts to share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share. Every child born comes into the world in a wondrous moment of glory. And the truth we come to know as we live and love and grow is the gift that opens our story. The story of the courage to begin a journey of faith.